أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي قهدار هيجا أما إيرو صحبتا خدا بحثا حكمات وفائدة زكاتي بكن. معلوم دو عزا خود در باسوی دجی ما بحثا فرض بونا زکاة کربو بو خود تعالى زكاة لسر إنسان مالدار إنسان زنگين فرض كريا جو مقداركي بحركي هر سال جوي مالي خود درخن بدن إنسان فقير. چاگو خود تعالى دو قرآن كريم دا اف آياتا كريمة دا بيجي استعيذ بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتال بيجي لميجا خوا بكن وزكاة خوا بدن. إذا خدا عز وجل الزكاة لسر إنسان مسلمان فرض كريا قالك فايدة وحكمة هنا أمي جوان فايدة وجوان حكمة چند حبا أمي بورا باروا بكن. دين إسلام زكاة فرض كريا سبب وعول جو إيمان إنسان مسلمان زيدتكي أخلاقي وان خوشك دكي وهم عبادتا خيرجي دستيني وهم إنسان بي نفسا خوا تربية دكي وهم دجي إنسان بي آبوريا ما بين خوا يعني اكونوميا خوا باش دكن. چاگو عالمي ما قوتنا خويتا لجوا رازي بي قوتي الزكاة يكج منفعته وي مزن او كسي قو زكاة ددي بخيرا زكاة دبي إنسانكي جومرت دبي إنسانكي مرت چونكي دعالمي داني زكاة إنسان دعالمي داني واتكي إنسانكي مرت و وقتاقو إنسان بو إنسانكي مرت او إنسان جي اوش بخيلتيه وش قسيستيه جمليتيه او خلاص ببي چونكي جمليتي بخيلتي نخوشيكا كبر بيسا چاگو پیغمبر مجي قوتي عليه الصلاة والسلام قوتي بخيلتي إنسان بري وبرن هلاكي بخيلتي وجمريتي وقسيستي بوية سبب قو إنسان بري أمتي بري هفدو كشتنا خوين هفدو رجاندنا. إذا الزكاة وقتاقو إنسان مسلمان زكاة خود تعالى بخيرا زكاة وإنسان كي إنسان كي جومرد بخيلتي أو جمريتي أو قسيستي جي قلبي بي درت كبي چونكي پیغمبر مجد بيجي عليه الصلاة والسلام دبما نقصت صدقة من مال صدقة زكاة جمالي تكسي كيمايي ناخيه ده بكي البرشعبا إنسان بجولة 40 ملياري مهبو مش 40 مليارك دا ما سهو نه قالك إنسان مسلمان تجاري ولو نفكري شما چونكي پیغمبر قلتيا عليه الصلاة والسلام قلتيا الصون دخم بخودي حتى الصون جخواري قلتيا الصون دخم بخودي تعالى زكاة وصدقة جمالي إنسان كيماية ناخني دا شما چونكي يختاقو إنسان زكاة مالي خود دي خود تعالى مالي بهتر زكاة خيدا بهتر بركة خيدا وخود تعالى مالي بهتر زيادة دكي أبيا يكجي حكمتي زكاة أبا قالي براي مسلمان قو إنسان بخيراوي دعالم الجمرتي وجمليتي خلاص تبي يكي دي فايدة كزكاة يكا آمزن وقالكي مهم جيكجي أبا قو زكاة براتيا ما بين مسلمانا او باغلانتيا تنقبينا مسلمانا دا قوة لندرمشتكي حجي كرنا نقبينا مسلمانا دا زيدتكي براتيا وان قلق دكي وان نيزيكي حفدودكي جبوتش چونك وقتاقو إنسانكي زنگين زكاة دا إنسانكي فقير او إنساني فقير جي او كيفاوي بي او كيف خوش بي لقارش بي إنساني زنگين كينك ويهبي بغزك ويهبي ويهري يعني ويبهتر حجي كرن شي بي يكج منفعتي زكاتي يكجي مزن أبا جو
حجێکردنێ و براتیێ نەقەبینا مسلمانە دا زێدە دەکێ بخێرە زەکاتێ. یەک ji menfaetê zekatê adî got zekat feqîrtiyê ji nava civakê û toplumê dirakê. Yani Xwê Teala feqîrtiyê bi ser ti kesî dê newîne feqîrtî tiştekî zor e. Çünkü Pêxemberê me jî gotiya aleyhissalatu vesselam gotiye feqîrtî neûzu billah nêzîkî küfrê ye. Yani wir qasî feqîrtî zor e lê wexta ku îce însanê zengîn, însanê maldar zekata xwe bidin ew ê feqîrtî ji nava Müslüman ew ê rabê. Gelek însanê feqîr hene aslında xweşik gorê taqîbkirin heqê wan tê xwarin. Çünkü însanê zengîn, însanê maldar gelek jî xweşik zekata xwe dernaxin ji bo wilo însanê feqîr jî di nava Müslümana da hene. Wexta ku her kes çi mal cem wî heye, êgo pezê wî heye, êgo dexla wî zadî wî heye, êgo perê wî hene, êgo zêrê wî hene, her kes xweşik wexta ku li gorî usûla wê zekata wê derxê a bi wî şeklî xweşik were belakirin li gor heqê wê, li gor usûla wê însanê feqîr di nava Müslümana de namêrin. Yek ji menfaeta zekatê a mezin ew e got feqîrtiyê ji nava Müslümana dirakê. Heta yek ji menfaetê zekatê ew e betaliyê û bêîştiyê jî ji nava Müslümana dirakê. Çima? Çünkü ihtimal heye ku însanekî feqîr wexta ku zekat jê re werê dan belkî bi wê wan perê zekatê ji xwe re îşekî bike. Belkî ji xwe re îşerîkî veke, belkî ji xwe re pê senetekî bike, pê meslekekî veke, ew însanê henekê jî ew ê çawa bike, ew ê ji feqîrtiyê ew ê xelas bibe. û yek ji menfaetê zekatê yeke ji wayê mezin ew e ku zekat nefsa însana terbiyet dike. Qelbê wan ji kînê û ji bixzê ji nava Müslümana dirakê. û hesedê ji qelbê feqîra dirakê li qarşî însanê zengîn hejêkirina wan çê dibe. Çima? Çünkü ew însanê zengîn jî ji bo ku arî wan dikin. Çawa ku Xwedê Teala di Qur'anê de jî gotiye xuz min emwalihim sedaqeten tutahhiruhum ve tuzekkîhim biha. Gotiya Muhammed gotiya ji malê zengîna zekatê ji wan bistêne û bida însanê feqîr ji bo ku tu wan paqij bike ji cimrîtiyê û ji qesîstiyê û kîn û edawet û buğz di qelbê wa de nemêne, tu wan ji van tiştê nebaş, ji van exlaqên nexweşik tu wan paqij û temîz bike. Yani zekat însana paqij dike û temîz dike çi qas exlaqê nexweşik û çi qas nexweşî got qelb de hene û bi nefsê re hene. û yek ji menfaetê zekatê a mezin jî yek jî ew e got ekonomî aboriya navbêna însana xweş dibe. Çünkü wexta ku pere dewr bûn, pere ketin destê feqîra de jî ew jî ji xwe re îşekî bikin, her kes durma wan baş dibe, weke bi zimanê hat bijin ekonomîk sıkıntısî çê nabe. Yani her kes wê durma ber başî herî. Em dixwazin di vir de mînakekê ji însanekî kafir bidin di heqê zekatê de ka çi gotiye? İnsanê kafir bêkat heqê zekata Müslüman de bê çi qasî wasfê wê dane. Mezinekî İngiltera ê berê hebû ji re digotin Tony Blair, yani Serokvezîrê ê İngiltera ê derbasbûyî bû. Ew dibêje dibe Qur'ana Kerîm sê care Qur'an ji serî heta dawiyê mixwendiye. Min me'na Qur'anê sê care ji serê wê heta dawiyayê mixwendiye. Dibe di Qur'anê de tiştê herî balkêş, tiştê ku pir dîqetan bikişandiye gotiye zekata. Çima? Gotiye çünkü tu dînê dî de gelek dîn hene ser wê erdê, dînekî ku bêje hûn ê yardıma feqîrê xwe bikin û ti menfaetê û ti qarşiliqê ji wan feqîran naxwazin bi xêra xwe hûn ê malê xwe bidin wan, tu dîna de vêya tune ye. Sadece ev dînê İslamê de heye, dînê İslamê her qasî dînekî xweş e, got însanê zengîn, însanê maldar ji malê xwe mîqdarekî dine însanê feqîr û tiştekî ji wan feqîran naxwazin û di qarşî wê zekata xwe de jî tiştekî ji wan hêvî nakin û tişkî beklemîş nakin.
يعني أف إنساني كافر بيجي دبي أف زكاة قالك تشتكي باشا أف تحب ديني دي توني نسر ويعرضك قالك دين هنا تدينا دجي ياردمك حالو دستك حالو نينا چونكي كي تشبدي كي اللي هي القارشي تشتكي جيت خوازي أوج منفعتك بديدة أما الزكاة الدين الإسلامي دا حنجي تشتكي له خوشة إنساني فقير تشتكي جواناي خوستن إنساني زنجين بخير أخوا وبيقارشلق ولو دي إنساني فقير أفجي قلت يكش خوشيتيا دين الإسلام يعني إذا إنساني كافر بلا الفي دانا زكاة الشاش مانا وحيري مانا قلت تشخاص تشتكي خوش للدين الإسلامي دهيا مع المبان تشتكي ما يخش وام تشخاص بيه عمل بكن والقاسي حزور وخوشي وباشي ويتنامدا دها بهتر أو يزيد به معلومة الزكاة بكي إنها هركز بكيفا خومايا يوختا قولوا دولتا شريعتي هبانا شريعت حاكم بانا زكاة بالزوري بلا تيستاندن چونكي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام ماموري وي زكاتي هبون عني قورفلي زكاتي هبون چون تقرهان مالي إنسان حسيب تكرن قو چخاص مالي تهيا والقاس مال زكاة جدسان عني توب تكرن ونعوي فقيرة لستا فقيرة هبو بلا تكرن حتى وقتا قو پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام وفاة كريا هنكاج أعرابا هنكاج إنساني تشولي يجي هنك باجارة قلت يام زكاة خنادن وجاغي حضرتي أبو بكر خويتالا جي رازي بي أو بو خليفة قلت والله قو زكاة خندن قو كهركا كي جميز كهركا بشخاصي بتشوش كحيوانك بتشوك نمزنا قلت قو كهركا كي جندن أزي بار حربي بك يعني زكاة قالكي مهمة چونك وقتا قو زكاة هبي آبوريا ما بين مسلمان اكونوميات كبير دوزاني دا إنسان فقير نخوشي وسقنتي نابين لبالي وقتا قو زكاة نوي دان أبا إنسان فقير جي فقيرة پريشان دبن أو جي حقي وان دكبستو إنساني زنجين دا ومالدار دا خدا عز وجل متفا بقرني جوان إنساني قو حقي مالي خوا أدا دكين وخب مالي خو كبر ناكن خب مالي خو قرى ناكن وخوي تالا ما بقرن جوان إنساني قو إنساني فقير ومسكين جبير ناكن إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لروح النبي وآله وأصحابه وأتباعه الفاتحة أمانتي خدابن